Ambirian kiathisha kona ngushokiria nkatho cia mwanya muno kwithirwa kiona kanya ga kuatana bautu kende tuchia weru thaa mwanja cia tariki 16 mweri wa 8 mwaka 2022 beta wa wini wa King'ero. Tukiambirania ate nyuma ya Ndagitari William Ruto kwithira gitumairwa ntuko ye ngoro ari rais wa batano wa nthiguru ya Kenya nende urani MC wa Ntere Chiankomo ni we John Kithinji Thaiba nethirite agishiumiria na kuria Kenya wetethia na mbere mambura yo kungwira yena thire kuloki nethirite akiura kia Ndagitari William Ruto na inya Raila Odinga kwithira bakia muno kithania nibo kendotira nthiguru ya Kenya ino kirinkuloki. Mwandiki wetu wa Ndeto kuma Ntere Chetiania Kelvin Kimathi na tumenyethia riboti na njira enkinyaniru. Kaitene kawantu Ntere mwanya betite na mbere ukunguru kwetu kwa munini wa rais Ndagitari William Ruto ya muthure rais wa nthiguru ya Kenya uria kaitene kauni ya msio muthure kinyawe onkomo John Kithinji Thaiba na kuria na itiyo kini nethiri na urumu utumirua nyontu kwino uturo bunge nyuma ya ithurano biu kwenda kwira Kenya bonthe na arabari thurano ya miaka 5 bikathira lakini nthi tikorothira nthi no gatura ko tumenyere buru tuthira twina ukiri no twinana twina bayuyu na bonthe baraba kwenda kumenyerwa na tukanyiria gukiando no twa siasa no muntu makana baile twamukuthukangia nthi no rindi economy tutike bugi ko ndweke aukira antu authai Kenya kathuka nkurukia bure kari umenye nteme bure inya mantu akara no tubukana nyebura into bitetie biritie no twa economy tutebugi mkologi Kithinji na itiyo kine na uritie kwethirwa kumbika mwete rais William Ruto swankethisia ngwataniro na mutongori wa Azimio la Umoja Raila Odinga ura urari muthia chowe wa kwe muno ya bure bwa kuirwa atiatika na rais Kenyatta ni kendo kiriria nthiguru ya Kenya uru na buthire bwa muno arabuthia ndisheki na Raila Molo Odinga na nthira era gempio inkoramba nya Ruto na Raila kinya kethira itukumenya Kenya batu githirona bia tu ithera bia wina takes to urocina no kekemantu yonthe inkoranda kuraromba no ntubwa nthi atu no nthi na kibo babaile Kenya nena kibo iba gatanire kethira ikosesa babwithie umweno no kumiba kai ba muntu ronge thirikarine te lazima kumibonthe au kumiba kai bagatanire bari bende ndire no kiri na kinyile na kuantaira ni batu shurangarama ya utoro ni onto kuringa nawe atongoria baraba inge buruba inge kumania thina iria cie maturene fakta economy ne plate ro ina sana ke kuithia thirikari muno antu ara barari thirikari babengi baguthe tuno ntu antu Kenya ibetete ukwina maruna ndi thai no ntu into biitirie into biraitia mitu iraitia chukari iraitia into bionde biraitia kou no mena ndi thai yuthi betu bate kona ngugi kou no me ayuthi ibo baingie kuringa kura kou ayuthi ibo changiete kona bigo kwa bira binge kura ni ayuthi no ntu ayuthi ibo ingie aringi kura bara baingie ni ayuthi na ayuthi nabo iba thuri ni thirikari ko antwara wothe barari thirikari youth ni athuri ibo na Kithinji go kaulikana thai ni MC Onkoma kwa miaka 20 na bo inyuma yo sokwa ringe kithurano ne kithirwe wengwa mbungene ya county ya Meru Tiania East na Tiania West nyuma ya barabangi barari ya bombungene ukwingwa ni antubo kwenda kuikethai kanya kau nchokeria antu Onkoma na inya katho na inya sana no ntubwa unchokia ndi MC wao kipindi na ke kabina no ntu bere bandurete de kansula miaka 5 kuma 2007 mwaka 2013 na kuma wende bandure kipindi bidatu ndire MC wao kiripotera Weru TV kuma Tiania mbita wa Kelvin Kimathi kongi na kuniatia kurobaraba watambaru Ndagitari William Ruto ibethirete bakia mwena kwitha be murakia kethrebo la kwa muno kimantu yege twanya tongwino ntu ibethirete be kulukaira mantu ya mengia marito kaita kwa mushuira kura na nyaka itako mukariria kura inkuluki ibethirete bakia riria mantu yegia atwanya twa atongeria bakolo tona rabethirete bakiura kia William Ruto utira twanya tuitu kwa wanajirete kwendera rutere noro rekuno ende nombe kwithira kirikana mithika Linturi ura waromba itikio governor wa county ya Meru noende omba kwithira agishindawa. It was not easy kiari kiguthurano gikiumo mono na ibuije naja kura ciethera ciena thina especially cia kinyotari nchokeria kathuri nkatho sana nontu rira kura ciaretere thina na kaguru twaringire mbu twetana na Ruiro
neja rwiro na karau ura kura ciari ciangaratane cierekana tumwiri ibwega na atongere bau bangi bonthe ibwega nontu bwa kwithira UDA nirari mashinani negwete inya mono na tutari na mucetho na kura hii nontu nitugeretio tonya mashinani batwe twetete gucwira Ruto wetu kura na Ngai na tutethetie tukarikania Ruto our president na atwirire twikare ni kwawe agategera wananchi bonthe na agategera wa mama kwou mutongeria wetu na tukorwa gututegera ni tugire mantu jathithe we weru methene kwou ni nkuromba inya mithika itura muciumiritie muno kinya kethereka gutaka rwa turendete ndi turaciumitie na mithika ingwitikia president wetu akamwangu Githongi nagwe mithika wetu korirwi batu please tutegere batu turekuru bara baragutethagia ndene Meru County wonora umba gututethia na ndikora mpumba kwira atongere bau betu ojo turabaciumirie twabaciumiria mwaka ba kinyau tukaritie timu ici ya Ruto ithire ina ritho kiao nkurukitegere itukumia 30% ya 50% thirikari ya Ruto yaugire gategera ekuru tutegero na ritho kiao tukirie especially naji tukwenda gukiria antu baba bate guchiumba kenda are pregnancy ana baba baguta skuru mapema tumenya ora tutethio turi ekuru ba brigade kenda tuona mbecira tukona tukameora tukabarugurira nyaga center kanitini kenda bathio ya kosi ciao tukibamenya ira na nchokerie mutongerie wetu nkatho William Samoei Ruto riria watwitire na aria Karen waugire guti muntu ukae wangugi kana nomination nontu girlfriend ka boyfriend yo muntu ikuringana na ngugi iria agaita tafadhali reithiria ekuru baba ngugi iria bakuitirite baragarija flower house kebia babia ku bionde tafadhali baririkane kebesi nyire ugite cia bottom up na kinya opportunities cia employment bamwe bao bena degrees ciao bangi bena na bathomete ukieja na ngugi tokuromba na gitio giki nene baririkane bau barashindirwe Raila tafadhali ukareka Kenya ija gutonya ndwene itikiria defeat jauria bau bangi barashindirwe itebia governors na senators na MPs betikiritie gushindwa tutikwenda ndamu yetika nontu Kenya is more important than you tafadhali tokuromba na gitio giki nene wetikirie gushindwa kenda Kenya yomba gwita na mbere konge na kuniatia kariba kuma kaunti ya Tharaka Nithi bakuromba Rais William Ruto kwethira atekolwa ni mwana wa Profesa Kithure Kindiki na raba umuria na ethire aimwa ya itike nene ke thirikari yawe mwandiki wetu wa Ndeto Martin Mugambi na tumenyethia riboti na njira enkinyaniru Gwati mbaru Ndagitari William Ruto ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi bakionanagia gikeno bobo nyuma ya Ndagitari William Ruto gutangachwo ari mucindi wa gite gya utongoria wa mugongo baugite ikomuririkania nontu tukuthura rais wetu na ririkane ana beto Tharaka Nithi na Meru yonthe ngima nontu bura muwete na gikeno bauritie Ndagitari William Ruto kuririkana mawira ne nkutho buri ogoba gukiria Profesa Kithure Kindiki kuma kiri kaunti ya Tharaka Nithi mwanka kuthi kiri chiacha cha kinthiguru ya Kenya kwengethwa kwe mtu enge consider wa mbere ke thirikari ya ne Profesa Kithure Kindiki nontu ne tukumenya ona gwikaria kura rekaririe kura chief agent na rekaririe kabisa no giteri mwingi asante kwa wakieja na itebiria kaejana na tulikanire mwana mwe wetu kana bari kana bathatu atukonsinde Kuberuto ari ongete ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi aranenkanira wira nebo kuthondeka ndagacha ya muro wa Nithi ire twikite ikerengere uturo bwantu baugite ikomuririkania kenda gutigira bagutethia mioyo era yomba kwithirwa ikiurira bantu agu priority ni ndaraca ya Nithi irerete mioyo mingi ya antu Dr. William Ruto imbije na uwezo kwa kugarura ndaraca eu ierekeru antu aria
accident ikomba kuavoidwa nikenda tukomba gutiga guta mioyo mingi ya Kenya njumura no ntwara Tharaka ara nithi ndaracene ti antu ba Tharaka nithi bakuja iroka ingi ni antu ba pati ingi cia Kenya bara bathabe jita gucera itura ria turi Tharaka nithi kana Meru County sao kwa iturikanira icie barabara na ndaraca ya nithi priority barikiritie na kuria William Ruto thirikari ni yake ombe kwithirwa akinenkanira minister no abakai kuma kiri kaunti ino turi muromba tu Tharaka nithi tutano na gitino kimwe gia CS laundi ino ni aturirikane ona agatwa ithatu tukeganira ona agatwonera jiere no ntuni tu tutano na ni tutumagira twetagwa strong wood kogu ari na mbere na guturaithiriria na akiraithagiririo na atongoria betu bara turadurire barutiranie nabo wira na mwananchi wa kawaida bonde arutiranie nabo wira na aturikanire atwikire no muntu umwe kana no baire barungamire Tharaka Nithi County. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Iboya Martin Mugambi tueta na mbere ni ate urolo amirete Meru National Park itavika loki no tariri ate kwene tumikie nene ya kwithira antu bakimenyera ngatu nyine thira tuyo no chiombe kwithira achio watine bo nene onto burabo mbike kuthebweto ma antu bakethira kinyabo bari watine. Tunajivunia kuwa na simba 2400 tu ambapo ya hifadhi ya Meru National Park tuko na simba 72. Nemiario ya kurikithia ati o masimba eri watini bonene muno obakuthira aburu ukaya kwithirwa titi na mbe na kumenyerwa abwega oikuringana na Kitavi Ikaloki urane murungamiri igwa paki ya Meru urakuga ati kinyamara kia kirumirite muno nyamu ino yikeneta simba nigutwikikana antu ibathonganiria muno na kwinyangia kinya mithitu na kinya guinto obira biendekana kinya gutumirwo ane nyamu. Kwa sai simba wanaendelea kudidimia, idadi inadidimia sana kwa sababu mingi zikiwemo ukataji wa mashamba, ikiwemo uharibifu wa misitu na ikiwemo pia mabadiliko ya anga ama ile tunaita climate change. Ogwende bagiaria barentere chamorera bariuga ibwega nyamu ino ikathinambe na kumenyerwa wamwe na mithito ikathinambe na kumenyerwa nikenda nyamu cha kithaka kinyachithero china bantu ega agukara na gukurira. Tushirikiane, tushikane mkono tuweze kuhifadhi wale simba waliobaki, ambapo inasemekana tusipofanya hivi kati ya sasa na miaka 50 tutakuwa hatuna simba duniani. So ndio maana imekuwa muhimu kwetu kama Meru National Park tuungane na dunia mzima na pia washikadau wote tuweze kutangaza uhifadhi na umuhimu wa kuhifadhi simba. Kama community wa area hii tuko na jukumu kubwa ya kuhakikisha kwamba tumehifadhi na kuhakikisha kwamba tunaposhirikiana na KWS hatutapata shida katika kule nyumbani kwetu. Kuma Morera Gembe Central, Peter Nicholas Chabari. Iboya Nicholas Chabari no tobori boti watone kanya kunogo kanini andu tushokirete na ndeto ingie nkolokio geta kuraya. mubango jo muri misero gutu kunyera ukarinde umaririte kwa kundu twa kuthomithia mantu jare ja Meru jore bi trendete matunda ja grade 5 ete season ya matunda so za off season fruit the off season fruit nteringa kawa ndikuno ntofo kuma ria ndamberia kurima kawa utemwa kanyajo mutagura machine cia kwake kutetheria muremi machine cia mbeca inkai compare ndike machine ira chimpota nginya kuma nthiguru ingi cia ome ora tuigagua Ivory Coast, Switzerland ikuthithia chocolate, Belgium, Meru tubui kwithira itwe tukuthithia chocolate ira njega buru nthiguru yonthe. Muyuthi no aitengo gikwe muyuthi no ambe gwita ngugiji itinegana no kuthia bono kwambiria ndandi nyoke kaira na kabuyu ri utekwa kiazi tutige kuga uti ngugiri ondandi na ngugiri o na ndi kuthira guku kuona itiona na mirimo itiona na rukuru na gintu giaku ya karakithiri no gwire itwe ndambiria na kuota eka thai murungu na ndarimete no ntimpombete gukinya eka kenda lakini kambite tenkiara magia ngugi twire rugendo rwaku rwa kurima kiembe gikiega ira o iro rukaga
tukara kumenya tarakara nyombe mburi ibati kwithirwa ekaria ta tigirire nyombe yaguru pula mburi tagathie kinya hapa and down strawberry kwina na twitaga split na kwina je twitaga rana ya split ithagwa ina miri mingi kwa gwi anda gwemwe karana ketho gweka nyitu anda gwa tutatu thoko ya makuyu na kuthithia variation kuiga ruru ina nitrogen nyingi muno ni ukuona fertilizer kuromba murungu ngari murungu akwa nguku ngokwera ndeke mwisho kome ngokwera ndeke mwisho ne kauma ng'ondu yume ng'ombe ndeke mwisho murungu ngari ro murombete no weka umariko ugakorokirwa ndene wero TV kiri mubango jo muri micharuruku FM 96.4 Rumuri rwa Ameru. Inya *812*982# wekira nsambazira jasikiza tune yeku Samba sera gandikega nambarie nasiarende morie gikamanwa ina kwe ngurubu nembega ene gwa kamosie Samba sera gandikega nambarie nasiarende morie gikamanwa ina kwe kega nambarie nasiarende morie gikamano ina kwe ngurubu nemega ene gwa kamosie Samba sera gandikega nambarie nasiarende morie gikamano ina kwe ngurubu nemega ene gwa kamosie Inya *812*982# wekira nsambazira jasikiza tune yeku Gakuato geni na nkatho cia mwanya muno kwithira witete na mbere kuromira ndeto cia weru thaa mwanja twicokera twithira tukiona burakari bwa kumantere cia Chuka county ni Tharaka Nithi baraithire baishumiria ni bokendo kongwira rais wa nthiguru ya Kenya wa batano rarombire kwithira gitumirwa ntuko ya iguru Beta wa kiremi tuna gekeno muno nuntu aluto kunenkelwa bendera ale mushindi tulajo yete thirikari no na thina muno tokerumagwo muno leo tuyo tuli ntumathara kanithi twauga Raila na Kalonzo home Ruto na Gachagua hin yeah Azola nation bottom up kwa Maria Tombeta kwa Faith Kawira Mogo nyumete Mogwe iramba Verange na nenkenete muno omonde nde Tharaka Nithi county Chuka when I congratulate William Samoei Ruto toka the president elect na tokomwera Raila Amolo Odinga na Kalonzo Raila aende Bondo Kalonzo aende Keshogo na congratulations so much our president and nitoda kokwera oruta wera na kia muno ini is the start tano tena na hiyo ingine tano tena Raila nitwamulegire gwetu Tharaka Nithi na tweukia Bwana Ruto aliwe wetu na tukukena muno Raila achindwa tumefurahi kwa Marietwa ni Jacqueline Mukami kuma Tharaka Nithi county Mogwe ward nengocokeria Ruto nkatho muno nuntu wa gushinda Tharaka Nithi turamwambatite mwae tuga Raila Bondo athie kwao kabisa tume declare that William Samoei Ruto is our next president for the next 10 years. Woo!
Nyakariba mushie ywa maua gishko bunge kia Egembe South baraithire bagishumiria na wingi ni bwokendo